بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. آدمی فهدیہ کے دوستوں کو اورگن میں مسکت کا کوریہ گندن استقرنی امام النووی رحمہ اللہ لبافوا 40 حدیث کے بین حدیث تھا. آدمی فتو کے شارح شیخ العثیمین رحمہ اللہ نے حدیث تک گولے گتوں نربافوا فقہی مهم مسئلہ تک اورگن میں گرات کر دیا می شرح کے تیرے بلالان. آد امام النووی رحمہ اللہ کے ಕೂಡ ತಾರಫಕ ಬಲಾಯಿರು ಇಮಾಮ್ ನವವಿ ಅಕಿ ಶಾಫಿ ಮಜ್ಹಬ್ಗೆ ಇಲ್ಮರಿ ಅದಿ ಎ ಇಲ್ಮರಿಯಗೆ ಬಹ ಇತಿಮಾದ್ ಕುರೆವೆ ವರುಗೆ ಬೊಡು ಇಲ್ಮರಿ ಅದಿ ಹಮೆಹೆಮ್ಮೆ ಇಮಾಮ್ ನವವಿ ಅಕಿ ವರಗಿನ ಫೈತ್ತ ಲಿಯುಮ ಶೌಗರಿಕ ಬೆಹೆಟ್ಟವಿ ಇಲ್ಮರಿ ಅದಿ ಹಮಯಾಕು ತಫಾತು ಅಕಿ ಫನ್ನು ತಕುಗ ಮಿ ಬೆಫುಳಾ ಫೈಲ್ ಲಿಯುವಾ ಫವೆ एक तेरे का अरबी बहा हदीस इल्मा आदि मिलूंगस बात ही मैंने फैत लियुवा फवे आदि मिबेफला यकी फैल लियुव मुगा वरंग इखलास तेरी बेफले एको तो मिबेफला लियुवा फवा फैत के तेरे का वे अरगन में किया बात है 40 हदीसा आदि रियादुस सालिहीन फदा मुहिम फैत ही मैंने आद इमाम नववी रहमहुल्लाह के इल्म रिकमा एकुगा वेस एबे फुला की इज्तिहाद करवे बोडो इल्म रिका वी हिंदू एबे फुला के इज्तिहादुगा कुरैफावा बे कुत्ता ए कोम इंसान का वेस कुकरवे उसूले एगोतुं इमाम नववी रहमहुल्लाह वनी अल्लाह ताला के नाम फुर्तक सिफफुत्तो के बाबुगा तवील कुरमुगे नूरक्कर के तेरे वेट्टिफा ए नमस एबे फ्लाया की ए नाम फुर्तक सिफफुत्तन इनकार करवा बेफले नो आदमी को एबे फ्ला के फरातों वफावी नमस मी एबे फ्ला कुफावा गिना अमल तक के सबों अरगन में उम्मीद करनी ए कुत्तक की कुरैफावा हिव अमल तक के सबों फोहेविगंदाने फाफत के गदुगा गुमा आदे अल्लाह ताला वही कुरैफी इन्नल हसनाति युद्हिबुन सय्यात हिव कंतत नुबे कंतत फोहेदे एमा मिबीदेइन मिबेफला या कुरैफा में कुत्ता की रात कुरैफिया फुस्सिगंदाने कुत्ता के कमंग अरगन में उम्मीद कुरा आदे इमाम नववी रहमहुल्लाह मी फतुगा 40 हदीस वत 40 हदीस के नमो मशहूर फावी नमस मी फतुगा इमाम नववी रहमहुल्लाह लिबा फावे 40 दे हदीस अरबिंगे आम उसूल की एबे फ्लो वाह का दक्कवाइरु 40 दे 40 के नोता 30 में 20 एबे फ्लो बस पुनुमुगा बुने उलेनी 40 कम में एबे इदेइन मिफइन आमंगे तेरे गमशूर फावानी 40 हदीस के नमुगा शेख उलूसैमीन रहमहुल्लाह मी फतुगे मुहिम कमा एकबे दरिवरन वसी कुरनी मी फतुगे इमाम नववी रहमहुल्लाह बयान करवा फवा हदीस तन हितुन दस करे बुगा एई मी फतुगे मुअल्लिफ रहमहुल्लाह मी फतुगे बयान करवा फवा मी 40 हदीस की वरम मुहिम तफात एक की बाब के तेरे बदगंदा हदीस तक मैं और भाई बेफुल 40 हदीस वो तफैत लियुफिरुगा हम एक फिकू के बाबा बल्ले वाय को फित लियुबा फवे आदि अनबा बेफुल अकीदा या गुणगोर हदीस तक एक जम करबा फवे या खिलाफा इमाम नववी रहमहुल्लाह में फतुगा तफात एक की बाब तक एकुले वे गतुगा मी 40 हदीस लियुबा फवे एहवमु इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह दरिवरुन बर बडंग
irshadu debba min salis hadis hitun daskurebu ade mifatuge miyatuge darsu kalgone balalani mifatuge muallif rahimahullah liwa fawa mifatuge furatama hadisa ade mi hadisa ki an amiril mu'minin abi hafs umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ta'ala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا من حديثك إمام بخاري مسلم رواية رضافة صح حديث هذا من حديثك أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قارئ رواية من عيسى وحديث هذا من حديثك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعوي تمنى عروه में الله ورسول صلى الله عليه وسلم حديث القرباتي إنما الأعمال بالنيات هذا عملت بنا بكم بني نيتك ماتش وإنما لكل امرئ ما نوى أدي كم ميهك بسوني ميهك نيك كمك فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أدي الله إله ورسوله يتكا هجرة كل ميهك هجرة وني الله إله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه दुनियावी कमें हासिल कुरमट्टका नुवत अंगनका कैवल कुरमट्टका मीहकु हिजर कुरी नम फहे एमीहगे हिजर वनी एमीहकु ए हिजर कुरी कमकश आदे में हदीसुगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करवी इन्नमल अअमालु बिन्नियात अमल त बिना वेगे वनी नियतु के मच्चश आदमी अमल त बेहे तिम्बयक ए मीहागे हितुगे अमल तक मीहागे दुलुगे अमल तक मीहागे गुणवंतकु पुरा अमल तक इन्नमल अअमाल बिन्नियात एवमो एमीहा मिकुरा हुरिहा अमल तक नियत बेणुवे हितुगे अमल तक दुलुगे अमल तक अदि गुणवंतकु पुरा एम्मिहा अमल तक नियत बेणुवे आदमीहागे हितुं पुरा अमल तक बलाइरु अल्लाह वकील कुरमा अल्लाह तौबावे रुजुवुमा अल्लाह बिरवति वंफदा एम्मिहा कंतत की एमीहागे हितुगे अमल तक तेरेवा कंत अदि एमीहागे दुलुगे अमल तक बलाइरु एमीहागे दुलुगे अमल तक वरगिना एगोतुं दुलुं बुना वस्तका दक्का वाहकिया मी एम्मिहा बैतकें हिमेनिगे दनी दुलुगे अमल तक तेरेगा आदि मीहागे अमल तकुं गुणवंतकुं कुरा कंतत एगोतुं एमीहागे अता फया आदि हशिगनुगे गुणवंतकुगे एहीगा एमीहा मिकुरा एम्मिहा अमल तक वदगे दनी गुणवंतकुगे अमल तक तेरिया एगोतुं एमीहा मिकुरा एम्मेहा अमल तक नियत बेणुवे ए दुलुगे अमले वियस हितुगे अमले वियस आदि गुणवंतुगे अमले वियस मी एम्मेहा कमक नियत बेणुवाणे देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करवनी इन्नमल अअमालु बिन्नियात आदि नियत की को बात आदि नियत की मीहागे हितुगा कंडाला हस्त मीहागु अळु कमेक कुरुमट्टक अल्लाह कुत्तंगुमुगे नियतुगा कमेक कुरुमं एनग हितुगा कंडाला अजु एनगे नियतुगे महल्ल की ही දෙම්ම අලුගන් මෙන් ඒ ඉෂාරා කුරි ෆදයින් අමල්ත තිම්බයක බෙහෙ ඉරු නියතකි මීහාගේ හිතුගේ අමල්තගේ තෙරෙම්වා කමෙ හෂිගලුගේ එහෙන් එව්වෙස් ගුණවනකා ගොළුන් හුන්න කමෙන්නෝ නියගත්මකි ආද නියතකි හිතුගේ අමලේ ඒනගේ හිතුගා අල්ලාහ කුත්තබුමගේ නියතුගා අලුකන් කුරුමට්ටකා ඒන
hituga kandala qastaki ei niyataki ade mi niyatuge maqsadaki kabata ade mi niyatuge maqsadaki adakada gotu miha qura kantattaka alukamuge gotu qura kantattaka tafatu ko adakada gotu miha qura kantattaka alukamuge gotu miha qura kantatta tafatu ko niyatuge ane maqsadaki alukama in alukan ane alukama tafatu ko egotum furtama misalaka mihaku ka ecchi kani baduha wati ekaku kaabo hadani ena baduha wati baduha gum filwal mattaka kaabo hadani anekaku kaabo hadani Allah taala ge amru fula tabamuge gotu ei wakulu washrabu Allah taala amru kuravi tiyabamihu kaashe adi bosh ade mitanuga mi demihunge amala balairu furtama miha yaki aadege gotuga kaabo hada mi banduha wa komme faharaku ena kaabo hada kewma beenu wa komme wagutaku ena kaabo hada devana miha kaabo taketi ka hadani Allahu ge amru fula kema mumo gotu e mumun enage niyatuge sababun enage kewma buim wes wegen midani alukama ade ehi misale hina ganna mihe ko femwarani enage hashigandu filikollu mattaka devana miha femwarani junubu hinemakun hinegatu mattaka ema furutama miha yaki adakada gotun hina ganna mihe devana miha yaki alukamege gotun Allah taala ge amru fulaka kiyaman gatumu gotun hina ganna mihe evumu mikam bayan wani adakada gotun qura kantattaka alukamu gotun qura kantatta tafatu kurmattaka niyataka beenu baka ehme bayin ilmeri vidal wefawe ghafil wefawa mihun qura kantatta ghafil wefawa mihun adakada gotun qura kantatta begendani ghafil mihun alukamu gotu qura kantatta begendani adakadesh ghafil wefawa mihun alukamu gotun qura kantatta begendani adakadesh adi ilmuge ahlu verin adakada gotuga qura kantatta begendani alukamash ege misalaki mihaku wudu kokgen miskita dani ena geim wudu kokgen ena miskita de adakada gotuga anekaku noni ilmuge ahlu veriya ena Allah taala ge amru furtakatta engom takatta gotu e alukum furiyama kurumattaka ena wudu kure ege ehi misale mihaku kaabo uleni Allah subhanahu wa taala ge amru furtaka kiyaman gotu enage nafsu halage teriya vettigen diumun salama kurmattaka fa ehidu enage kewma abuin vegen dani alukamaka ehe misale mihaku a hedun dani ehe namas ena riti a hedun tam milani ehe mihunge macca kibur verive boda vegatu mattaka fa ehiduga eniyakan evves darumayin enage amaluge sobakun nodibeni ya khilafa anekaku riti hedun dani Allah subhanahu wa ta'ala ene devafawa niyamettakuge asaru dekkumattaka ay Allah subhanahu wa ta'ala lobi kuramba kamin Allah subhanahu wa ta'ala devva niyamettakuge asaru alage kiben fenu ehvumu ena hedun alani min niyatuga Allah subhanahu wa ta'ala ge niyamettakuge asaru
hama kurmuge niyatuga ena riti hedullani ege sababun eneya e niyatuga sababun eneya sawabu libene ehem misale mihako hukuru dohuga riti hedullani emme furihama hedullani ei hukuru doha vima ehne kamaku eneyakan ekamuge sababun evve sawabe nulibe devana miha riti hedullani ei hukuru doha vefa nabiya sallallahu alaihi wasallam ge amala ekvevumo gotu ekaliege faana tabawum ge gotu ehmumo nabiya sallallahu alaihi wasallam ge mi sunnata tabawum ge niyatuga ena ekam kurumon ekam vegendani alukama ema mikamo bayan vegendani niyatu ge muhimmuka ema niyatu ge sababun adakada gotun qura kantattavis alukamaka badali vegen daaka den anen muhimmukamaki niyatu ge anen maqsadaki en alukan anen alukama tafatu ko denegatu misalaka mihaku sunnatu ge derakwe kurani anen miha farudu namaduge derakwe kurani mi de amal hame ekani tafatu kurani enage niyatuge sababu ei sunne namadekkan farudu namadekkan handeli bayan wegen dani emihage e niyatuge sababu e ummikamu algan menna bayan wegen dani niyatuge maqsadaki adakada gotun qura kantattaka alukamu gotun qura kantatta tafatu kurma adi en alukam anen alukama tafatu kurmo gotun belu kureve maqsaduga ka den me hadithuga den faha kollenji anen muhim nukta ki aslu mi niyatuge mahallaki hikka niye dolun kiyumaka evves gotaka sabit wegen asse luwe evves amalekka niye dolun kiyuvi kamaka waridugen aissave waridugen aisse luwe alugan men alukan kurani alugan menge hittakuga forvigenwa kantattaka sirra faala mola denudigenwa man Allah subhanahu wa ta'ala eilahu huriha kame mola denudi gannawa eilaha sirra faaluga alugan men kura emmiha kantattan eilahu mola denudi gembe nabiya sallallahu alaihi wasallam ge faraqulun adikiyetta nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ashabun kure evves befulege faratun niye dulun kiyuvi kama wariduge ngasse nuwe faaluga ves adi sirriyatuga ves niye kiyuvi kamaka nabiya sallallahu alaihi wasallam ge faratun adi ekadege faaluga ashabun kure evves ashabu bekalege faratun niye wariduge ngasse nuwe Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mi fotoge syarahaga diubba fawe eddu haku najidu karage aam mihaku masjidul haramuga namaz quran hunnawaniko emihage kaariga ehe mihaku huttigen hure namaz quran feshi ade emiha yaki adu baaruk emiha yaki emihage niyatuga niye dulun kiyuma aadave fawa mihe mi najidu karage mi aam mihage kaariga hutti hure mendur namaz kuri wagutuga emihage niye dulun kiyam feshi Allahumma inni nawaitu an usalliya salat adh-dhuhr e Allah timanna mendur namaz kurma niye ganname arba rakatin lillah Allah taka hatar rakwe kurma khalf imam al-masjid al-haram masjid al-haram ge imam ge fahatuga hunnawage ade miha hisaba mimiha ge niye kiyumu kaari ge hori najid karage aam miha ena kaari ge buni adi madukollash
adi hashan lobada madukollash tiba adi niyatuge teriyen ebajehe tarikha duwaha maha aharus ituru kolli ehidu emihayan ajabu antariskan emihaga macca beriwi ade mi dunun kiyumuga mikon goy dunun kiyuma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge farapulun adi ekade efanuga ashab bekalun ge faratum wes evves riwayate bariduge ngase enuwe ade din niyatuge wahaka dakka iru din anna ane muhimmu kamaki niyatuge sababun mistakunge amalu tafatu wegen waka mi niyatuge sababun miha kura amalta libe sawaba dharma tafatu wegen waka uda bimaha mashriqa maghribaha tafatu wegen waka misalaka mihaku e jamaatige baare demihaku namaz kurani namaz kura iru ege terin ekaki ikhlas teri mihe anekaki enege namazuge ikhlas teri mihe no natija eki mi demihunna mi namazul libe sawabuga uda bimaha tafatu wegende libe sawabuge gotu ei ekaki ikhlas teri mihe anekaki ikhlas teri mihe no ikhlas teri nuwejje hindu enege amal Allah taala ga hadratuga qabul wege nuwe ikhlas teri miha ge ikhlas teri kamattaka enege namaduge sawabu itur wegende hame himme misalaka ilmu hasil kura de kiyawa kudin bes kiyawu mattaka maseki kure tawhida fiqha tafsira hadisa adi minunus dina gulun huri ilmu tan ungeneni en ilmeringe kaari ekamaku es mi de dariwarunge amalu takuge sawabuge minwaru uda bimaha wastafatu wegende mige tereng e dariwaraki Allah kuttamu mattaka ikhlas terikama eki enage nafsu jahilu kamul salamekko adi ehem mihunge nafsu ta jahilu kamul salamek kurmattaka maseke kurmuge hew niyatuga taalim ungenunu dariwari anad dariwaraki duniyawi wazifa hodumattaka maqamen hodumattaka gaziyaka bumattaka nuni mativeri maqame beenu wege kiyevi kucce ema mi dariwarunge niyatuge sababun e dariwarunna dibe sawabu uda bimaha wes tafatu wegende mi ilmu mi sharwi ilmu duniyawi kamakattaka hodai fi mihaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an fawani man talaba ilman wa huwa mimma yubtagha bihi wajha Allah لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة هذا الدنيا भी कमें बहुत मट्टका अल्लाह के वजूफुल अदायगन इखलास तरी कमाएकी मी हासिल कुरन जिहे इल्मु दुनिया भी कमकट्टका होदाय फि मीहका स्वर्गे के वसवस नुलिबेने एवमो कियावा कुदिन ए मुदर्रिस के कायरिंग ए मालूमात तक दस्कुर कम का अवियस मी नियत के सबब दिबे धर्मया सवाब तफात वेगेंदे दिन मी हदीस का अली अलवाला फवा अन मुहिम कम की हिजरा के वाहक आदे हिजरा के माने की बहुगे को तुम बेलाय रोई कमे दो कल्लो एकमको शर्वी को तुम हिजरा के माने की काफर गौमकुम इस्लामी कौमका बदलू काफर कौमकुम इस्लामी कौमका बदलू सवाल उफदे सवाल कुरामी को सवाल करे हिजरा कुरमा की वाजिबन है ये नुआ तो सुन्नत है ये आदे एक जवाब की एमीहा को एहुन्ना कौमेक का हुरगे दीनु के मसूलियत दीनु के वाजिब तक अदा अनुकुरवे कम बन्या
ihalatuga e rashe nuata e qawme duqoffa hijra kurmaki wajib wegen wakame ei tinuge muhim qawaid takke teregave wama la yatimmu alwajib illa bihi fahuwa wajib emma hijra kogge nuni diinuge mativeri shiarta adad nukurave mihaya hijra kurmaki wajib wegen wakame egotun islam diinuge kuri koluga muslimu bani makkain habashayen hijra koffa adi hama ehemme makkain madina ves miden nevi maqsad hasil kurmattaka muslimu bani hijra koffa adami hadisu bayan wegen anna muhimmu fawaid taka balairuga me hadisuga bayan wegen anna mi mativeri me hadisaki mi islam deen bina wegen wa muhimmu asas takuge terein asase bayan wegen anna hadis ade me hadisun bayan wegen dani miha qura eterofushu miha qura amal takuge miza miha ge berofushu qura amal takuge mizanaki mifutuga bayan wegen annana adi ei aisha radhiyallahu anha ge arihu riwayat ge aisa hadis man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun midinuga bayan wegen wa bayan wegen nuwa kame kofi mihaka ekame bani raddu wegen emo ehmumu me hadisaki miha ge hituge emmeha kame kadala bayan wegen anna diinuge muhimmu asastake terega himene muhimmu hadis ege misalaka mihaku waran ikhlas terikama ekiga alukame kuri Allahu ge sawaba dharmayen edigen waran ikhlas terikama ekiga mihaku namade kuri ehne kamaku enage namaduga bidutaka khurafatan ekulebe enage niyata balairu niyataki hewegen wa niyate ekamaku enage beru fushuge amal takabbalairu min namadu kuri gotabbalairu enage amalu nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata ekbe begennuwe natija yaki e amalaki allah taala ge hadratuga qabul evigen wa amalaka nu ema komme amalan vis allah taala ge hadratuga qabul evigen dani desharutaka lagin ei allah ikhlas teri huma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata ekgotan ekame kuru ema me hadisuga nabiya sallallahu alaihi wasallam bar walawani ikhlas teri huma ema ikhlas teri huma ki amal ta qabul humuge ishart den anna misalaki miheku misalaka wara furihama sunnata ekgota namadu kuri ehine kamaku einage hituga wani dekkun terika ehe mihunge faratu madaha sanage basta hodu ehalatuga eina sunnata ekgota mikuri namaduge sababun ene ka manfa'i nukura ei eina sunnata ekgota amal kuriru ikhlas terikam bani gellifa e namadu allah taala ge hadratu qabul evigenwa namadaka gumattaka allah e namadu khalis kurma adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam unganna debbi gotan e namadu kurumbe adi me hadisuga bayan meganda fawaid take terega niyataki kurime salgen me denne fadein en alukan anen alukama tafaatu ko waki kodde ech adi alukama muamalat ada kada gotun qura kandattaka tafaatu kodde kame adi me hadisuga nabiya sallallahu alaihi wasallam bar walawani ikhlas teriguma adi du'a yaki allah subhanahu wa ta'ala algonmen bima dinuka fiqhu ver kurava
حق قطع دكوا حق تبعهم به توفيق دلهم أدي باطل قطع دكوا باطل غير من نجاة كربو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.